Програми што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Кога се сретнав со другарките, ме праша кога да дојдат кај нас. На поседа, до работа. Каква носа. Од некое време се држи како растрена од нас. Да не нешто мајка и да не остава, да се дружи. Каде додаде? Кога појдеме дома и на поседа мајка и чика да не мрднува. Седи со нас, како другарка да ќе и ме мака. Зашто ги караш? Млади сме. Мислите дека се што лета се јада. Добро, ама не е така. Да се јадало се што лета. Ама ти мор мајко, кога си била млада. Кога бев млада, бабата и дедото ме дадоа за татката, што си го сакам. Затоа толку полоша и поцрна излезе среќата моја. Буен и со невидна природата и никого не трнеш и бараш правда. Така еден ден, рано под некој и го донесла со волна душа. Ноќта како мало дете ми пребарацала. Сама сум си крива што го зедох со љубов, а не го зедох тој за кого што ме даваа бабата и дедото. Тој сега е жив и здрав како волк. Затоа велам, клето и проклето да биде тоа чето кој не слуша татко и мајка. Старите се слушаат зашто повеќе знаат. Јас ќе одам до каде други се слушаат, а вие место да водите какви да ги разговори. Старите треба да се слушаат. Парите се, пугачка, љубов твоја. Да не вршам, забравите да ви интерес. Дай, детето си е убаво, младо, браво, здраво, како некој волк. И не како некој пијаница, мајдалчија, пишталчија. А да знаеш, во 100 крпчиња ја завиткува. Баба, ама не ни лично ни прилега, но јас да давам збор. Види вам, и мајка ми не може да даде збор, се дори нема добре војкови. Јас tako немам. Затоа редно е војко ми да си го даде зборот. Ова девојче, не е како со чат. Ова девојче,
Ovakvo kibar! I nas mu treba kibar. Ova devojče, samo komšija na moj. To je sporod i lika i prilika. Trajiće, si je ubav, ama kako za nekoja druga, za tebe ne, glase ne idete, tiplija. Kako za tebe kibar, jedno dete, drugo ti prilega. Ilija, Kristofilo, Damjanovski, stvarno nekad nego na uski na sela si drži dućan, trgovec, Laze, zašto ti ne tebe? Ali ti je zemlja, ali što se rekao?
mi je svega čista. U to vreme čovek osti vrlo po ulicama i kako porača. Koga spukna i docika narod. Neka si živ. Gospod neka mi ti dade što mi ti srce sapra. To je Adeć naš. Da nekoj spasi devojku, nekoj predri. Ko ima pravo da ti je tebe za žena? Ako je taka. Čudo volimo stvorimo. Koji već je ti kako poznate si mi? Aha, ti si Ilija Kristafimov. Ko zaboravili ti slova koga me vikalo nikada grčki. Nema gospodi ne nareče Ken Kristaki, samo zato što smo predili za grčkata partija. I koga tatko mu ceo grad go navrti da mi vika Uaa! Uaa! Da ne možemo podati po ulica. No ja si ostana Kristaki. Da se sluša. A nemamo najdom pad po kože koga prati po žepina. I svega sina mu da je dala mrkata za žena. Na neprijatelom da legnam stola. To ne. Sjega tuka, kako mi rečeš i ti? Kada ideš po moja ta partije gdje se narečeš Kir Ili, samo taka možeš da mi vidiš zet. Ja sam svesen i on narodno staje pravom partiji. Razgor, što se vikam Ker Kristaki. Kako je ovdje se pravdu doma? Kogaš, što ke praveše? Samo ako se pokoriš, ako se pogrčiš, preko penče tebe, ajde se napekajte go zaroze, da go spori na preko penče ništa! Na! Zemi go! Da imaš u svoje se radiš i da pobije strao da si ga malka vratove! Bela Gagano
kućeno, sija se ne krsta od tatko ti. Prosti mi za ljubav moja. U penđere skoknuvam ako pomaraš, a ne znaj do kuće život od nam go polaram. Me ljubiš da si odiš, me ljubiš da si odiš. Jednoćive moja maca, umri Kiristaki, da me pomlad. Na dobro ću što mi gospodi, ne trebaš i kakav mi postaviš.
Sedmi. Aristakija Grkomanov, što mu vika. Ko poznava što ima vnuka, sestra si Savenka. Koliko si ja sebe Antica? A tak, se prska dlapovi od ti. Kako mu je dao na njegova grzatu, on uslov i toj da se pogrkovani. Da se može grkomanite! Crkva nas došli pa donese rešenje, da ja spreči ta rabota kako? Da je na tako pedaši za nekoje sretno dete čokoladu, onako koje bi se zaljubila i taka, da u jej svatine voda kir, rita, kija, obleče, a ki može da ja privleče, i nije ke slobogne me, i samego neke bine, lošo, lično, devojče, a uža, a su stoga, a su parija, i politika. Nema da se razložila grkovanite, svega, ti treba da pođeš da ga najdeš Sirija, i tako. Razbiraš! Kako da ne? I babanča jade soleno. Ja zgovorem što Ilija za ta rabota. I za Ilija. I za Ilija. Da vidio. Neka ne saka sa krajčeva. Ja zavrtim kolana za Ilija. I da vidiš. I se podrasmejalice da. Taka, znači go saka. Za bujka i ne interesira drugi parno, ako ne dama kego ja gravime, i za to kego sravime. A to ja sakari. Opet nešto me kaže Tanka. Сега, otrče do gradeancice i kaži da i to ima sam. Ilija reče, nema potrebe. Ajde, odi i kaži da ja zgovikam i da dođe vednaš. Nema potrebe. Ti znaš poveke da nima potreba? I nas. Nego ide. Stakija Grkomanoc ima ova vnuka od sestra mu Savetka. Ja poznavaš? Vlade, koliko si ja se... Vidi vam, se prska lapovi od ti Kristaki sakal da je dade Antica na Nikola Gazarko. Pod uslova koji toj pojdel po patot negov da stane Grkoman! Da se možeš grkomanite, nema potrebe. Kaži, zato je crkva da donese rešenje, da go spreči pogrečuvanje na Nikola. Kako? Da razemiš ti Antica, a tvoj dostane izvamenom Kiristaki da nema zašto da se uči. Može li ja nešto da kažem? Kaži, samo nešto umri. Potreba nema. I ja smislam vada. I vi je mene tu da se ostavite. I ova večer ovdje da se smijete. I da se usigrana voda da on nešto koje nije сега ne može me da go predvidi me. I utre sa bajde i da si obiš celo. A ti za to, Vasić, posle
neke vide drugo. Ako zna Kantica da im kažem da majka, si dobro. Ako ne, Matke dojde, doma ti neka razbere. Ajde, Ančo, nisu ovaj poantica, o ti, to si vega. Zašto sa Ilije ne se pozdraviš? Ne se poznavate? Ne srami se. Nije trojica toliko pre nego godine za moćna rabota. Sve kako bilo i kako se zilo. I najposle, vidajki Bujko ti negde dava za Ilija, crkva... Mori, reći! Ako je pol, da ne je vaš pol! Slušaj! Kako reče? Ne te doću. A? 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 Ja se ostavam tako, kako ti kaže koji. Čemu ste večerma ovdje pri babati Janča? Pijeki su snijete vnatre, a babanča ovdje sa mene. Glazevi, što misliš? Sam vas što misliš? Narodno ga ide babančo. Ako mu umri nekomu nešto, jel ako mu se rodi, poput treba da mu misli. Ako nekoja pećarite ne abara, ili nekomu žena ne dava, i druga, poput treba da mu misli. Koga gledaš site galjina na svijetu, kad vlada od poput, posle vela sladive, popojte živene na krvota naroda, ja, kaže toj može sa ne, pranica da si je masta. Ajde, da se ne dostane, laževi!
Bačo, imam jedna molba kom tebe. Uvijek je dojena matica da si ja zemam doma. Sada i ti da dojdeš kaj nas. Majka, da nisi. Kad dojdam, sinko, kako od srce onda ste mi otkidati. Сега вака, што и да направи Ристакија? Кој ќе му се каже до каде стигнала работата? Бога ми, ќе си ја поднаведне главата.
Ajde, neka ti je susreća. Samo ušte ide ustom pilota. Zadam ja ću vam ko hoćete, kaj ušte ne dorastana to. Ja smislam ti za toga, nič ne treba da rečeš, a? A ova što znavote pred malkom, nek im nas ne ostane. Savitke, Hamcice, evo te vamu, Kirli Kovaki, jedan na drugu, osred tebe što ideš opatijaca moja. Jedan na drugu, Zadove, Simon! Von nebela che napravime stroj. I toga si platu će napravime. I lice će se naprijeme. Vakali Kirli Kovaki. Jas. Idemo stran. Donesu ovde. Mjau. Ti. Au, Antice, mori, kako si? Si gledao zbog? Meni Nikolaki mi brak na rak. A Barbari, a vi koga bilo tako? Vjerujem da smo si već svaki. Nešto kako da mi se pravi život, ali jedine me, ja zakropim me. Odgovor od Ilija na pismo to moje. I što čeka svega da me sve menatalo? Što se vrti? Sama kravica se. Ne mi zajedno se Ilija. A Vujkovi, ja se najdem pred svršen čin.
majka jedna ja ima, kak da ja nema? Da ja dama na mladom momče da luduva, dok ja dama na starano da robuva. Aldite, Mirko, stanuj do mene! Pusti od cijela naga sobrala, dao ti se, gotovo da te grabi! Čovjek, dojdi kaže! Dajde, Mirko, bre! Ako ima hvateno pismo do vrha i ako ima do pleća do doma mu. Andrice, Andrice. Vidio? Imam vreme kuri skakje na kućata. Kućata bete. Aštu pa zove bataj. Tekim nešto kriš takis. Po! Po!
mojeg stana ništa mi nema. Se razbija дека само со писмото ништо не може да стане. Затоа пак Киристаки им испрати човек да ја излаже дека Селма Нага собрала Арнаути да ја граби. Тоа сигурно ќе ги исплаши и сами ќе си дојдат овде, како рибине во коцина тајлен. Да не се сите да го направам тоа. Сигурно ќе ми пропаднеат печени 200 Наполеончи. Ali čest i zdravlje, što ќе ti se pari bez zdravlja. Su parite i zdravlje ti naći. Mladost, dale se kupi. Meni mi treba zdravlje, mladost. Otvori vratu! Ja sam Zlatnica! Pusti od Selma Naga se kod me u svoje nauti, Antica! Antica da mi je hrao! Сега не иде вам да извадим нога од вратава. 15 се под тучке држа. И овде строј, овде свадба прави. Од овде невеста ке ја извада. Ајде сега да си легнем. Јас. Мартала! Умало ми е затворена!
maršena mu! Su trúbky a večala! Vidíte, keď nevolám sa, keď k slove nestugarite! I keď nestugarite! Polski, Orgola.
szerokie serce kosztownego humora. I don't
tipota. Petus nestem, Tagini, tipota. Jadan, aneske tatterini, Nigeri, tipota. Ako niste izmešani među ne stanite. Ništa. Ne može malečko na učilište, odešem ti ga, Boga se moleže, da li, da je sloboda, uvek mi da se ponože je srca. Stavite so, stavite so, mladite,
невестата. О, невесте. Да се да пише невестата да не сме.
Trife! Trife! Tamančo! Najposle moja, Tamančo! Si stojiš mi na mjura, Tamančo! Kad dođeš na šiletno jazu! Majka da vidim! Vamos,